Biyag, ti tao. Ay, marik na ako ti panagkapsot ko, anak ko. Iswabilinan kayon. Kanitid ko ti para kada kayo. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Agbyag kayo pa'y tinapaot. Kaya't ko pa'y kumamit ti agbiag ng mawanan. Nakapsot akon. Jakon malasatan ti kimpet asakit kanyak. Isungag sing-singpet kayo kumangag kabsat. Anyaya ti kunayong ibagayo nanang. Itit ko ti tawid yo. Biningay ko ni ti husto. Impasikaso kiti anak ti gayam ko ti tawidan yo. Agpada ti pan nakabingay ti base tatawidan nyo kanyak. Di yo ko mailaklako tapnod da pagbalayan nyo. Ken pagbalayan to dagiti anak yo. Basta gimbag kayo pa'y nanang. Adda kaasin ni Apo Diyos. Di kay kumamapukawan ni tinamnama. Sa dino ngay abanda ti patawid yo kanyak nanang. Tangay ni kaloy ti buridek kada kayo adwa. Isu nga rod ti mang tawid diti balay. Kanti daga na kay patakdaran na. Aging ga ijay waeg. Ni, kunak man no siyak ti mang tawid diti balay. Saan tani kaloy ti buridek. Iso ti mang tawid ditoy. Anya? Di kay madanagan. Tagpada ti panakabingay ti tawidan niyo. Awan dakdakal, awan basbasit. Apay ngay, adya kabsat mo ti mang tawid di ti balayo, Emi. Sika kumaa, babae ka. Kan adnan pamilyam. Dinto ta ni kaloy kat baro pa'y laeng. Ay, ni kanumat kaloy ti mang tawid di ti balay. Ta iso ti buridak lakay. Apay, gaputay so ti buridak. Isaon ti pangipatawidan da di ti balayo. Sika kumaa, babae ka. Naimbag ka ni kaloy talalaki. Agaramid to iti balay na. Sika ngay. Apay ammom ayat ti agaramid iti balay. Ay, kunak nga rod asyak kumatimang tawid ditoy. Tagnanaad tayon kadagiti anak ta ditoy. Ngam ko naman ni nanang ani kaloy timang tawid. Taburidak ka no nga rod. Anyamat ginto da atawid mo ngay. Adayo mo ti kalsada. Awan pa'y balay na. Mayat ko madito itasantan nga agpaarami di ti balay ta. Bayam takasaritak tumanan ni nanang. Wen, ay wem. Agpakaasi ka. No kasapulan agsangit ka, tapno masyan ken ka. Kat ti babawi na ti imbagana ani kaloy ti mang tawid di ti balay. Nanang, agring kayon, aldawan. Mangan kayon. Nan, ni, apay akas ti langan ni nanang. Nakasalungay ngay matan. Lando, lakay! Umay ka man! Lando! Oh, apay bakay? Kita man nakasalungay ngay mo ni nanangan. Nay, saan samat ten nga gang angas? Natay samot to ni nanang lakay. Itaritan na yung hospital. Ay, nasaanin. Natay nga rodon, itaray mo pa lang. Ha? Talaga siguro agasat na mati matayin Malapdamaya no talaga ngay panan. Landong. Ala, tulungan nak tay simpata diti kama na. Taagpaaramid tan itilungon na. Di ta gumatang aya. Sana yun. Nagngina. May mayat tagpaaramid ta libre. Adamot kayaw nakasagana ang maaramid. Alang arud lamayan tayo ni nanang tempan na mutan. Nanang, nagsapati pa ng ibatim ka na kami. Anya nga rod, aklonan mi Saan ka na makarik na iti sakit, nanang? Makay na nakan. Kaloy. Kasanungay. Parchen tayo na may satarakan mo tani. Amumad nga awan makukwartami kanibayaw mo. Uwan naman Pasensya kan ata awanan kami ita.
Naimbag tulan nung makaswerte kami itimula mi anateng. Bumawi kami to. Okay lang, manang. Mala, ingka nga rod ito doon. Noan niya ababoy ti maparte. Tapno ang muda titiliwanda. Itatanay tabonan ni Nanang, anyat planom ngay kaloy. Anya ko mangay, manang. Kastilat ha. Ituloy ko tiyagmula. Ay na ading ko, awan asensum dita. Umdas lamay gatang itimasida ti masapsapulam dita pa nagmulmulam. May mayat no agabrod ka. Ha? Plano ko mga rod agabrod. Ngam pampanunutak na iti anak ko. May mayat no sikat agabrod ta baro ka. Awan anak mo, awan asawa mamapanawam dito'y Pinas. Manang, At dati ibagbagan ni bayaw ko at trabaho ija abroad. Ni kumabayaw mo ta agaplay ngam, kanayon mo ta maulaw. Kan ado tirikrik naan na itibagina. Amang ano sana makapasa iti medical. Iso asikalangan. Naimbagkan katawan na pulos bisyom. Di kag saksakit. Madlaw ana salunat ka. Iso asigurado ang makapasa ka iti medical. pangalak nga iti pag-abroad ko kat awan mo't kwartak, manang. Ay na, nalakala ti remedyo dayta. Adama nuang kan bakam, kan adapay 5 ababoy mo. Mangilako kan akadagi jay, da iso ti usaram nga giprocess iti papeles mo. Anya? Apay, di mo kaya ti bumaknang. Ay na, adun ti bimaknang dito lugar tayo gapo iti panag-abroad da. Mabibit ti bumaknang, no ija abroad ti pagtrabahoam kaloy. Kandakkel ti sweldo iti pangisarkan ti kabsat nila kay kukan ka. Manang, Alan, umanugot kan. Para matlakan ka ti panag-abroad mo. Awam mo't sa bali ang may ranod no saan asi ka. Iso asigiki di. Rugyamon tagi pag na iti papeles mo. Inla kumbat gaya man tay baka kandag itay baboy mo kaanakan. wananti. Aramatek ngamin nga abroad. Madamati pa nang ipagnat ti papeles ko para abroad. Ah, dukas ta agabrod ka. Sa dino apagilyan ti ap-aplayam ngay kaanakan. Iti pagilyan nga yan ti bayaw ni manang ko, anti. Ah, kasta aya. Kat di panawa mon ti balay mo nga impatawid ti inayokan ka. Una, anti. Damanang ko pailayang ti agnaed. Apay, di dagi patakder iti balay ta. Nabayagan nga agnanaed da iti balayo. May mayat matla kuman no lumasindan. Tadan bukod na a pamilya. Jak amo, anti. Awan pa siguro umtas nga ornong da. Nabisyo mo't nga minjay bayaw mo. Artik lang nga rutan, sugador pa'y. Ken oray je kabsat mo, manugal samot ten. Pasaray agkuyog damutin amapan makisugsugal. Wan nga rod, anti. Ngam ko nadamat alibangan da kanulang. Addan anak da, ngam di da pa'y laagbalbaliw. Imbes nga ipamaysada ko mati agtrabaho para kadagiti anak da. Nabaybay andan sapayon dagiti mula da. Wan nga rod, anti. Sayang ti puunan da ijay. Basit samat ti maapit da. Tadi damat inas asikason ti mula da. Ne, malamot gaya man, anti. O sige, tenak pa'y aglabay ti badok. Sige, tayawid kumatan to'y ginatang ko dita istor kaanakan. Imot-mot na niya kabsat ko. Di nakmat pautanganan. Di nakmat pauitan iti kwartakaon. Kasano kat naurnungan ti utang mo kan kwa na? Di ka mangamin makabaybaya din lakay. Anyat pagbayad ko ngay. Amo na may takanayo na mabangkrap ti mulak. Nala, sana bale. Tatulungan nanto ang makastrak iti trabaho di kabsat ko iti abroad. Kat no maka-abroadan di kabsat ko, isunton ti pagpatulungan ta. Sa pala ko mga rod ta makaabroadan iti mabiit ni Kaloy. May mayat no ni Kaloy ti agabroad ta baro. Tano siyak. Aldan pamilyak. Narigat yung madayaw no adda pamilya. Amangan no'y sukat na. Si kakit di ah. Tano siya kawan problema. Napudnuak kan kang asawak. Si kakit di ah. Amangan no masulisog kay ti sabali a babae no madayo ka. Iso asaan langan.
Kasta, ag-flight ka ni ti mabiit, ading ko. Uwan manang, Ay na, si Mang Putan ti Visak. ay na, nagsaya aton. Kamaudyanan na, bumaknang kamatlaangan. Ha? Lalay ngam tagtrabaho ija abroad one. Dubliam ti panaggagat mo. Tapno ag for good kanto adagos. Padakkelam to'y balay mo. Papintasam, tas ikamo ilaang ti mairanod. Di ko mabaybay ang to'y balay manang ha. Kan nagitinabat-bati payadingon ko. Wan, awan pagdanagam dit ha. Adda kami kan ni bayaw mo. Saan may abaybay ang dagijay? Padwan mi pa'y kidi ah. Agyaman nakngarod manang. Mala, tulungan kan nga agimpaki ading ko. Kat itulod da kan tupay di airport. Ne, si kamot gayam, Amy. Sumra ka Ay nasaanan tane. Madaman samot ti dalus mo di ti balayo aryang. Tani italaang manen ang makadalusak. Kan sumangpet nga minda katugangak inton bigat. Umayda ka no agbakasyon. Aya, ay wan, pautangan nakman iti kwarta maryang, bayadak no may alawas. Ay, adapay mo tay sigod nga utang mo, Amy. Agbayad ka pa'y nga umuna, sa kantumanen pa utangan. Pagiddan nagto na bayadan, bayadak to amin, promise. Apay di mo amo ayang adan ija abroad ni Kaloy akabsat ko. Ha? Into nagswildo si kanto ti una kabayadan, promise. Ha? Apay, si kakaditi pangipawitan ni Kaloy iti kwartana, Amy? Wan, aryang, tada utang na kada kami. Alan na, pautangan nakmanan. Maudin day to'y, promise. Mano ayat ti utangam, Amy? Uray 3,000 kumalaang noda. Sige nga, Rod. Ngam ne, saan aga puta pa utangan ka kat ado ti kwartak? Saan? Tagur-urnungak mo't, Amy. Agtalaka-lakin ka, iso apa utangan ka manan. Tani, amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Wan, di ka kadi madanagan. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agpawid di kabsat ko. Hello, Kaloy. Kumusta ka ditan ngay? Naimbag man tay mawag ka. Nasayat mo't manang. Day off ko nga minita, isa anak kaawag ah. Agad, nagswildo kan. Uwan manang. Kaagpawid ka nga rodin atan eh. Awan ka nun tay baboy mon. Kan gumatang ako maitisukat ti bakam nga inlakom ide. Tapno dalat takadwa jenwang mo. Asino ta kasarsarita, Amy? Ni Kaloy lakay. Nan, kasaritak man. Kasarita na kakano ni bayaw mo, Kaloy. Adto ti cellphone. Hello, bayaw. Kaano nga, ingagpawit ka? Dapat tarimaan minto'y balay mo. Ha? Kwa, bayaw. Di mo ko matagidaksen ti kastong ibagbagami, bayaw. Tanong sana ka po kanyak anang i-recomendaken ka iti kabsat ko. Awan ka kumadita abroad ita. Iso dakkel ti utang mo na imbaga nakam ka na kami, bayaw. Iso di ka kumagim imot, Tanay. Kasapulan mi ti kwarta ading kau. Kun di met kayat mo matarimaan ti balay tayaw. Este, balay mau. Manang. Tunggalag sweldo ka, ipawit mo ka na kami. Da kami, ti makaam mo amang patarimaan ditoy. Parugyan mi adagusan no agipawit ka. Sige manong, agpawita kinton bigat. Okay nga Rod, di mo tipidan ti ipawit mo, Tapno tuloy-tuloy ti trabaho, ading kaw. Adamat simmang put ang materyales lando. No kasta, paypay-swam ti imbagam ken ni Kaloy, apatarimaan mo ti balay na? Uy, tapnawan may bagbagana. Wan ang saan tayo matamairanod ditoy. Isumot aking balay. Anya nga isop, datayo ti mairanod. Kukwa tayo na ti abalay. Anya? Uray, tamayatan ti biyag na. Maawatan nan tunay ta. Agipatak der tulangan iti sabali abalay na. Ni, aywan anya. Awam malat maaramedan nanton Tadi na tayo mo't basta mapapanaw ditoy. Tanabayag tayo mo't nga agnanaad. Wala. Kan may sa, lasing pert jay kabsat mo. Kan kabutang nak na jay. Wan matkit di
Nalakalayalis na lipuspos na dya kabsat ko. Malangaron, patarimaan tantoy balay. Nay, agudong kansa aryang. Saan nana? Mapanak man ijay balay ti kaanakam ani Emi. Kuna nang agbayad idikal man iti utang na. Ngamjak met na uray ijay balay. Anya, kasano ang makabayad kat gimatang dan sa iti materyales para iti balayda? Ay nagluko met day jayan. Nagkaripay abayadan nak idikal man. Nukas na. Nagpawitan ni Kaloy manipod abroad. Wen, ngam inggatang da iti materyales. Ngam ingkalat tapadasan asingiran amangan no addapay nabati. Alaman nga rod nana, sapay jak kayat ti mauluulbudan. Kasano adi makautang dagijay nga agasawa. Kat minalumet ti sugalda. Kanayon kano amaabak da. Insugsugal na lang nga rod dagiti inutang na kanya ka. Lakit di Isu nga ingkadanunan ijay balayda balasang ko. Bareng makasingir kan. Malaryang, tapno da pang tenglam iti utang ko. Alaam pay laang to dakkel a rice cooker me. Kabarbaro dayta, ginatang ni Kaloy. Ay manjak, amangan no sa pulan ni Kaloy dayt na. Jak kayat ti makabasol, Emi. Saan ta di na malapagan ano daytan? Dua ngamin ti kastami. Kwarta ti kasapulak, Emi. Tani, adda pangusarak iti kwarta nga inutang mo. Kawang nga rudmot! Apa di ka makawawat aryang? Ni, apay nga agungot ka nga eh. Kasano ka di ka makawawat? Agkakaro ba tayo? Ngam di ka pa'y makawat mat. Intun sumarunong agpawit ni Kaloy kung nalang arudan. Nukas na mo ilaang. Nasaysaya at lang arudan nga agsango ta iti barangay hall. Hello, Manang. Apeng imawag ka? Kaloy ading ko, pangasim ka di Kasyanak, adang amin nakautangak. Diyak nakabayad, kat ni darum nakanomatan. Anya? Apay manuti utang mo kaya, Manang? 5,000 amin. Pawitan nakmampay, tanay ka sa pula ka talaga. Kanjak kaya ti may darum takababain. Nangusaram aya iti inutang mo. Ay na, nabayagan nga utang ko dayjay. Hindi pa lada ka ditoy. Ingat-gatang ko ay tisinsinda tayo. Sabon, mantika, kanaminan. Nairanod ka mo lang iti dayjay nga utang ko ading ko. Ha? Oh, sige. Urayam nga rin tipawit ko, Manang. Napintasan to'y balay ni Kaloy kaanakan. Nalpasan, di makulan. Balay may amin dayto ante. Saan la balay ni Kaloy? Tado mo tintirigrigat me ditoy. Apay kaano nga agawid. Din samot nagbakbakasyonan. Sana na masapol ita bakbakasyon ante. No agawid gastos lang. Adun tumo lang ti kakalugaran kan kakabagyan na sumarabo kan kuana. Ibusan dala kwarta na. Anyan ti kasta ka panunutam. Apay, di ka mailiw ijay kabsat mo. Mailiw mo't may mayat no agurnong pay. Agpaado pa iti kwarta tapno saan to nakakaasi. Kat da kayo ngay, awan mo trabaho yo. Amuyo asawan ti kastakin ni Kaloy. Gamda kayo, di kay maasyan iti bagbagyo. Adapay anak yun. Ni, kawang bibiyang nyo di tanante. Saan nagaputanti da kayo kapakibiyangan nyo amin na makita yon. Tilang bagbagyo ka di ti pakibiyangan nyo. Maasyanak ngamin kin ni Kaloy akabsat mo. Nasingpet ngamin unay di kabsat mo. Mabain siguro. Ay, sige, ante. Agawid kayo nawan na sayat nga bagayo tani. Adupay taramidog. Imawag ni Kaloy, agawid ka no mutan lakay. Kasanungay, amangan no almanan nanto'y balay. Di ka madanagan, tasyak ti makam mo. Bugta kaklabasit na jay, ang butingan. Ibagatan ton nga, agpaaramid iti sa bali a balay na. Una, ano mo tirigrigat ta dito yan? Kano saan agapukan niya ka nang i-recommenda iti kabsat ko saan anak ka abroad?
Sa bagay matkit di agawid-awid pa'y lang amin. Baya man no agawid. Gusto mo't katiya. Tapno may pakamutakin kuwanan nga awan karbengan na iti daytoy abalay. Awan saritaan tayo akasta manong. Kan may sa kwartak tinagastos para iti pan nakatarimaan to'y balay. Wan! Ngam ad-ado, tirigat mi ditoy. Ken laglagi pa, ano saan aga po kanyak? Saan ka naka-abroad? Kabsat ko, yan ang tulong ken ka maka-abroad. Hoy, di nagpailam mo, Kaloy. Ha? Ala, di kan sumungbat, Kaloy. Di mon kontraan ni bayaw mo. Among matday ta na makaunget. Talaga ang makaarami di sana nasayaat. No kasta, talaga saan kayo apumanaw dito manang? Talaga nga almanan yun ti balay ko. Ay na, itad mo ka din kada kami. Uray tabaro ka. Awan pamilyam. Agi patakder ka langan iti sa bali. Ala nga rod. Alak lang dagiti kagawak ditoy. Tapumanawak manang. Ay, pasensya ka na, ading ko. Sapay ko matamawatan na kami. Ipagpagapumlatan ka dagiti kakaanakam. Wan. Oh, anya nga, di nagbutang lang tilo ko. Oh. Bilibak nga rod kan kalakay. Nagbutang nga dagos kan kadikabsat ko. May sala asawom. Inakukos na nagiti gargara na. Agpaiso mo timbagak. Rumbang lang ang muna tagbayad iti utang na imbaga nakam. Ang napananangatan ngay. Di mon problemahan na ita. Ado, ti kwarta na. Makagatang na dya iti bukod na abalay. Naimbag nga orasyo. Da kayo ti caretaker ditoy? Ha? Anya caretaker nga ibagbagamat. Balay mi na ito'y. Talaga gaya manatangsit ka. Agpaiso tinaydanon kanyak. Ipatangkan niyo abalay yun na ito'y nga oraysan man. Ha? Apay, sino ka? Siyak ni Delilah. Tinakagatang iti da ito alote, agraman to'y balay. Ha? Nene, anya anagata nga sasawamot. Ato'y ti papeles, pamanagnat, anagatang konday to'y alote kan balay. Anya? Isola di kita nga pumanaw kayon ditoy, tawan karbangan yung agnaad ditoy. Nagatang konday to'y alote kan balay. Kasano itan ngay, awan pagyanan tayon lakay. Sikamat kami. Di mo inasikaso at dagos ti papeles ti lutay. Jakmat amo anay panagan gaya man kan ni Kaloy dayjay. Iso akampantiak. Di ka mo tagpampanunot. Agi patakder talatan ay ti kalkalapaw ta ititawid ko daga. Pangalaan ta ko may ti kwartang aramatan tangay. No kayat mo, agpaaramid kay ti kalkalapaw. Tay nakagsapol iti trabaho ki Manila. Panawan na kami? Kapilitan tapno da kwartata. Makamukan karag iti ubing. Pasensya kayo no'y naramid ko ti kasjemanang. Kasapulak mo't kami ti kwarta, tapno makagata nga kiti pagbalayak. Pakawanan na kumaading ko. Nagbali na kapaspasurot iti asawak. Sorry. Pakawanan nakmat manang. Sapay ko mata maawatan nakmat. Awanan. Insukat na kami ti asawa kading ko. Ha? No kasta, saanan ang nagawid ni Bayaw? Saanan. Tadaka nun sa balya pamilya na. Nakasapol iti at mabalin na babae. Anya? Kasi kami mat kadagiti anak ko akakanakam. Kasano kami pa yan ita? No kayat mo, ikan kay ti pagpuunam ngaglako iti kumkumpurme. Tapno adamot pagsapulam manang. Tadyak may ka rin mo matulungan kay ti agnanayon. Awan mat siguro ti makunam kanyak.
Ta sa anak ang nagkurang ken kay ti kalabas. Amin na kidawam, inted ko. Isong agtrabaho ka para kadag ti anak mo. Kan idyamon ti bisyom. Agbalbaliw ka kumanmanang. Nabayagan na jak nagsugal, tawan kwarta kading ko. Agla ko kay ti merienda, tapnadapag sa pulam. Kanuan gayam. Agsubli ak iti abro dinton umay abulan. Ha? Kasanon nga ti balay mo, di awanan agnaad. Da kamin at ag-caretaker. Addan nakasaritak nga ag-caretaker dito'y manang. Iso ala dingitek. Ha? Di ka madanagan. Tung palak ti karikan ka. Ikan kay ti pangrugyam, takasimat dagiti ka anakak. Sana gaputan na saya ti pada matao kan ka ket gundawaya matan. Di ka mang gundaway, tawan na pintas nga itdan dayta iti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Kanisagsagot matlaang ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen, iti tunggal maysa. God bless kada tayo amin.